urupfu rwa Kizito Mihigo kwababaje abantu benshi cyane. Iyo mpamvu nanjye navuze ngo ntabwo tugomba kurangira ahangaha ngo nitumwibuke. Kizito Mihigo yaratubabaje. Ndagusa kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, ukurikirane kino kiganiro cyose kugeza kirangiye. Kizito Mihigo yavukiye Nyaruguru mwaka wa 1981, avuka tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Uyu ni umusore wari warihebeye injyana ya classique ikunze gukoresha muri Kiliziya Gatolika, ariko nanone akagira ubutumwa kwimakaza amahoro mu Banyarwanda ndetse no ku isi yose. Kizito Mihigo yababaye icyamamare cyane mu Rwanda, dore ko ku myaka 9 yonyine gusa Kizito Mihigo bigaragara ko yatangiye guhimba uturimbo tw'abana muri Kiliziya Gatolika, tukifashishwa n'abana muri Kiliziya bashengerera Yezu nk'uko bakunze kubivuga. Mu myaka 14 gusa ari muri seminari ntoya, Kizito Mihigo yari afite indirimbo nyinshi cyane, ku buryo noneho yagize ku myaka 19 amaze kugira indirimbo zigera kuri 200 zifashishwa muri Kiliziya y'u Rwanda. Kizito Mihigo ni umusore ufite uburanga bwiza bugaragarira buri muntu wese, amaso meza, kuvuga yitonze, ku buryo ibyo aririmba no kumureba byonyine byarangazaga abantu benshi bakaba bamutangarira. Ariko inkuru ye buritangira mwaka wa 2014, aho yasohoraga indirimbo yitwaga Igisobanuro cy'urupfu. Indirimbo ntabwo yumvisweho kimwe, kuko yagaragaraga yuko ishaka kuvuga yuko mu Rwanda habaye icyo bita double genocide, cyangwa se abantu bagiye bicwa mu buryo butandukanye. Ibi rero byatumye Kizito Mihigo akurikiranwa. Ariko mu gukurikiranwa Kizito Mihigo hari byinshi byamusanzweho. Bajagajaze telefone ye bagira kuri WhatsApp, bivuga ko babonye ko asa akorana n'imitwe ibangamiye umutekano w'igihugu ya RNC na FRN, aho byagaragaraga yuko avugana n'abarimo ba Sankara bashaka gutera igihugu. Ngo yari afite umugambi wo guhirika ubutegetsi, kwica umukuru w'igihugu, kwica Bamporiki Edouard, kwica wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Louise Mushikiwabo, kwica wayoboraga icyo gihe polisi Dan Munyuza. Ibi ni ibintu abantu byabatunguye cyane, kwibaza ukuntu Kizito Mihigo ashobora kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Kizito Mihigo ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwose, ariko birangira akatiwe gufungwa imyaka 10. Kubw'Imana ikunda abayo, yaje kugirirwa imbabazi n'umukuru w'igihugu, asohokera rimwe na Ingabire Victoria. Bakimara gusohoka ariko hashize umwaka umwe gusa, nibwo twongeye kumva inkuru ko tariki 13 z'ukwezi kwa 2020 afatiwe nanone i Nyaruguru, agerageza kwambuka binyuranyije n'amategeko ajya mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ajye gukorana n'imitwe irwanya u Rwanda, ndetse ngo akaba yaragerageje gutanga ruswa kugira ngo abashe kwambuka. Ibi rero byashobeye abantu cyane, baribaza ati se ibi bintu byabaye kuri uyu muhungu ni ibiki? Ejo bundi ahagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu, akaba ndetse yarafatiwe mu bintu tutatekerezaga, nanone arasubiriye. Byaje kurangira koko Kizito Mihigo ahise afungirwa kuri sitasiyo ya Remera. Uwo gufungirwa muri sitasiyo ya Remera mu gihe bagikurikirana dosiye yiwe, kuko muribuka yuko ubugenzacyaha babwemereye gufunga umuntu iminsi 5 gusa. Muri icyo gihe rero kibasha gukurikirana dosiye ye, hamenyekanye inkuru ivuga yuko nyuma yo kumaramo iminsi igeze kuri 3 gusa yamaze kwitaba Imana. Ibi rero abantu benshi ntago babashije kubyumva, kwibaza uburyo Kizito Mihigo ashobora kuba yabasha kwitaba Imana cyangwa se akiyahura akoresheje ishuka. Ni ubugenzacyaha icyo gihe ari liburi, aribwo yari imaze igihe gito itangiye, yasohoye itangazo ivuga yuko rwose yasanzwe yiyahuye. Ibi rero abantu ntabwo bigeze babasha kubyumva ngo bumve uburyo Kizito Mihigo umwemeramana, umuntu witonda cyane, ashobora gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Ikindi none bongera gushingiraho ni ukuvuga ngo ese umuntu nka Kizito Mihigo wari ubashije kuba umuntu w'incabwenge, uzi ubwenge,
ni gute yari kubasha kwiyahura? Ese ntabwo yari kubasha kuba yabasha kuba yajya kuburana? Ariko ibi nanone abantu bose bakabyibazaho bikabayobera. Ariko nanone ikindi kintu abantu batajya bibagirwa ni ukuntu Kizito Mihigo yanze abunganizi bose amuburanira ahubwo ibyaha byose agahita abyemera. Ibi rero bakavuga bati bishobora kuba hari ikindi kintu, zindi mbaraga zabiteraga zatumaga agira ibintu bimwe yemera byose akabyemera, ntanaburane cyangwa se ntagire ikintu na kimwe arenzaho, ahubwo gusa akagaragara nk'umuntu urimo urasaba imbabazi. Ndabizi neza ko abenshi bakundaga uyu muhanzi, ariko nanone abantu benshi bakunda umuntu akiriho. Iyo atakiriho, iyo hashize igihe batangira kumwibagirwa, bakamwibagirwa. Ariko wa munsi agipfa bakandika utumesaje twinshi bihanganisha umuryango we. Ariko icyo nababwira cyo, Kizito Mihigo ari mu mitima y'abanyarwanda bose. Ntabwo tuteze kuzamwibagirwa. Ibikorwa yakoze ni indashyikirwa. Wowe ukurikiranye Akayunguruzo TV, ndagusaba kugira ngo ufate umwanya ukore subscribe kuko channel ni shyashya kandi tuzatuvuga ibiganiro abantu benshi banze kuvuga kandi bifite umumaro. Kwibagirwa Kizito Mihigo byaba ari amakosa mu Rwanda, kuko Kizito Mihigo afite byinshi yagiye akora byiza rwose, byiza byo kuratwa, byo gushimwa. Muribuka n'ikigo yashinzwe cyitwa KMP, Kizito Mihigo pour la paix. Aha byose cyo yakanguriraga abantu ni ukugira ngo abantu bose babe bagira amahoro, umuntu abe yumva kuri mugenzi we. Ibi ni ibintu Kizito Mihigo yaharaniraga. Ndagusaba kugira ngo unkurikiranye ukore subscribe rwose, iki kiganiro kigere ahantu kure cyane, byibura hari wenda nubwo iyi channel ari shyashya gishobora kuba cyagera no kuri mama wa Kizito. Kino kiganiro turakimutuye, tugituye n'umuryango we, tugituye n'abantu bari bo bose. Kizito Mihigo, abantu, abajene, abasaza, abantu bari bo bose, twashimishijwe n'uburyo yitwaraga n'uburyo n'ibikorwa yagiye akora. Kizito Mihigo ntazigere na rimwe yibagirana. Murakoze cyane gukurikirana Akayunguruzo TV. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe bigere ahantu hose. Murakoze cyane, ndabakunda. Utundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa.